Konke into engayiqondiyo yabo. Umede emkhona nebezenza xa uyasoleka yabo. Usiyabonga lo hlengidlala naye endlini senzendelana ihanti ifuna namba kasiyabonga ku. Abo nifumane kumfonela masingefoni yakho. Hayi ngoba ndifoni bendichatha naye WhatsApp. Ifruits le nto yakho uzamkana nto. Hayi bo uthena ubu desperate. Nidlala ngantoni? Wamulala namakhwaya nguphi uzolala nejana. Dlala ngempuku. Suka uqhela ijana amasimba. Ndihambe naba. Ke wamjola nabani wamjola namajana. Bendlala endaweni lana amakhwaya ngwa. Mana baba. Hola shapfere bafethu hambani lapho. Imngayi uAramis umtimanta umbambolo ngihamba izifuza khaya konini handsome hunky nalazo udaba. Sesifikile ke lana leni invasion of privacy bafethu. Siyafika ngiphethe ama-out yami lana bafethu bayasibhalela bathi kuse if kukuthi khona mhlawumbe into edojo itholayo kuma relationship wakho samthola hlo ubuntu wakho. Uyasibhalela thina siyafika niyamkhona out yami ngiphethe lana uRasta we-IT. Siyangena phakathi kuma cellphone siyawa-invade siyawavula and then sinigama amafoni ukuthi nibheke ukuthi like grand sharp lama message lama DM kuhambani ngawo phakathi. Sinikeza amakhaphula yabona ukuthi ifoni kapartner wami kuhambani ngayo and then ke bese siyayixoxa ukuthi grand sharp what's going on. Khona out esibhaleleke namuhla ethi hayi man ijani man hayi. No, ngiyinsizwa kodwa manje content off imama since ngavaya rana content ngayitholi kahle ngathi nje khona ngidla ithende. Ngathi mina athi yamkhuleka ukuthi content wrong etshonakalayo. Sikhona mina bayi10 mina ngiyi1 siyabalanda sikabo bhayisa and siyabaslicer so asibona ukuthi athi yamkahlahla ukhala ngani invasion of privacy ziyakhala ke manje tako means thank you bafethu Exe brazo Mojo kanjani ugrand mfethu ngale kanjani nazo mfethu oqala nje siyakwamukela kushow mfethu invasion of privacy ngibulele hola Brian so sicela nje usitshele igama ukuthi usuka va and yini ekulethela namuhla Okay, ngokwegama ndinguluyolo bra yabona sika eProtea Glen, ngihlala eProtea Glen. Yeah. So apha ndizile because like khona into engayiqondiyo yabo. Yeah. Nje ndisuka apha ngapha eSuthwini kwelabakhwetha yabo. Sure. So nteni buya yabo ekseni yapha ngamajita yabo khona into engidaleke apha endlini. Yeah. Umede emkhona nebezenza xa uyasoleka yabo. Yeah. Qha ke nami ke ngumuntu like okhawuleza ayibona imistake xa ikho endlini qha ngiqomba kusemathini anzisa apha kuwe yabo uzonibonela la way because angiqondi nami into esenzekayo ngo yabo. Yeah, so ndifuna manje isidima setyani siwele phansi nje yabo. Sure. So sendifuna uzibonela ngokwami ngamehlo ndingayepha ngondiva yabo. Yeah. Hayi ngandilawulela Brahma now. Ube sure. Yeah. Hayi no sendaweni right Brahma kholeka la ekhaya baputsha babaleka ba slice eggs. Yeah, okay. Yeah, yabona ukuthi content ayithunayo mama. Yeah. Hayi khuleka sombamba. Ndiva ngawo. Yeah, sombamba Brahma. Ngicabanga ukuthi sombizo mama but into ezothunakala nje kulula khona ezami ngiyiphethe la yabo. uRust IT specialist yabo. So mama mesimbiza lana conversation yaqhubeka kahle ngathi nje yabona yonke into emnandi. Ngiyakungomela. Then soxova amabhelas enu uRust abesedila nayo uyavula ayabuya then wena khona ukuthola access la ukuthi ubheke ukuthi imama silenzayo. Hayi ndifuneka lo price ngaqedisa ngabantu azogcina usuphazamise. Ayinjalo bra yabo leyo. Hayi ngayivuyela kakhulu hayi ma ndimlindele manje yabo. Bakho la simbizo mama sesihlala phekwala. Nakuwe nazo. Siyabongela bafethu you guys are welcome kule show yethu yeyithandani sibiza i-couples therapy. So basically la nto enzakalayo we have ama-couples abantu abathandanayo we like celebrating young love yabo leyo nto leyo sizwe nje imvelaphi yenu ukuthi when did you guys start dating nihlangane kanjani nokuthi kunjani kwi-relationship yenu so nganje nisithathe nesibeke kwijenina ngazi uba ufuna ukuyithatha phakathi kwakhonayo umama ngapha umfethu uyamazi yena noma hayi singasithi phela mhlawumbe nje umuntu ongamazi so ngicela nje nesibeke ukuthi niqale kanjani nize nifike la. Okay bro midi yami lebo ndiyayazi yabo. Yeah. Okay into yenzekileyo qha sadibana phi yayazi manje kwelutsha siyajiva yabo. Yeah. Asadibana nomama sinqomba isithalafoni sami sibamba nje. Yeah. Thethe naye anxibileke umntana wagcwala ityana yabo. Yeah. Okay but ke nimfumene seyikwekwe yabo. Yeah. Okay yakhola we balaka siyajola saqhuba nomama. Noko 1 year couple of months yabo. Umntana lo seqinile yabo. Yeah. Okay asabamba la way yabayilo like saqhuba nomama yabo. Sazana and then sabe siyazisana nasendlini ezasaziwa namsaziwa kuwabo yabo. Yeah. La abantu balithanda uqinile olufukeleyo yabo.
otherwise ayakuyibhala. Yeah. So like niyaziwa vele bayakwazi kubo bayakwazi bamaskini. Yeah, bayamazi endlini ndiyaziwa kokwabe. Serious le ndaba. Serious umtshato wodwa la. Ne. Sinjalo. Wahleka mama yini uyayiphika? Uthini wena? Hayi siyazana vele. Uthende ngathi yadawuta nami. Hayi angidawuta ndo. Asiqinisa ubusi ngathi umkhodi ngo. Hayi kancane. Yabo ngithini ngo? Ngiyabona unje ke. Unjena. Anyway, okay. So basically saqhubeka nje nale ndaba lena. Siyayithanda lana ukuthi i-conversation iflow nje kube mnandi yabo. Yeah, kube mnandi. So what we usually do is sicela ama guest states ukuthi so abambe lama phone so that kungabe nefone ezoringa, sigcina sesikhatha yabo into enjalo. Yeah, so nje so cala nathi nesigama phone enu anendawo esafe lapha nakune safe so ifaka kuba igadile abafethu and then masiqedile ke then ngizobe senithola Ama phone wethu njani? Hayi just ukuthi sinibambele wona phela sibalekela ukuthi ifone ingaringi yabo yogcina ring iphazamisile. Hayi nditsalise ngathi ifone icimile. Yeah, hayi nje kushirele ibhetri sasa smartphone ndiyakuphela. Yabo. Yona ayicharge ubrapa. Kuserasta sondele lapho. Yeah, ungibambele lapho nje hayami. Yeah, so yayibona leyo ndaba leyo. So nje asike sikhulume in terms of i-dynamic nje like yini yachaza ngomfowethu like maniqala ukuhlangana uzubona ukuthi no man. Hayi. Ngiyamthanda lo mfowethu lo. Azi into engichaza ngayo yini? Ngizana amapantsula mina. Upantsula nyana so. Yeah. Yeah. Avela kushaya ngaphakathi la. Ngavela ngamthanda nje ngisaqala ukumbona. Yeah. Yeah. Wena mfowethu yini yachaza ngoma sister? Hawu yalibona nje nawe full package yabo. Yeah. Mama nje bolile ngwana kana ngcola. Yeah. Akabizi imbokana. Yeah. Noko nesindiyama naye town ebantwini akho umuntu uzawujamba manje. Yeah. Siyamdalanyana noko yabo. Yeah. Uye nje. Yeah. But otherwise hayi yonke into yaqhubeka on la. I-on yonke. Jonga ngibetha ngaphakathi kanti. Better phaka. Sithalathala. Awufani. Ngiyakuva brand yakuva kakuhle. Miteke yami. Okay. Okay, no, I like it me nje nabo. So masekunjena ke we have abafowethu ngalena ngiyangibabiza ama chef. Yeah. They like to serve us ukudla la. Basiphakele. Bathi fa. Siqon by. Siyakhala ke manje. Hayi yamazi ayithanda ne6 gana. Ithanda 6 gani le. Senjaya. Awangisondelele ngapha mfowethu. Seqondile. Ayivakele we. Hayibo, nithe sizawutya mas. Awubambela prime. Hayi amifona kayibambi kaloku. Hayibo. Umangaka manje. Ayibambi ifone yami. Wakho nje lo muntu. Relax. How? Imakuchethe kwenzala la. Angikhala ngibamba nekho ifone yami Senje ifone uyakhala yazi. uyayazi into yonke into lesiqalo mos. Jwapha. Sengiqala namhlanje. Naye le way. So, ndenzakala. Ngiphethe yami lapha no Rasta we-IT. What it does is uyavula ama-phone lapha. He unlocks them so that you guys can have access to ama DMs and qonba. Qhubakala ntoni ba yabo. So then wena mfethu ngabe uqalaza lapho ubheka ukuthi khamba and then nomama naye uzobaqalaza phela singayitholi sesiphazamiseke yibona le nto ya. Hamba ngiqale pha WhatsApp ngicela ukukhokhela wena. WhatsApp ne. WhatsApp yami. Yeah. Sengiqala isithombeni uqala WhatsApp yami. Relax awutheni umuntu andibona ifoto. Waqhumanga kanje mama kwenze njani enti WhatsApp inani contact khona pha. Okay hayibo. Usiyabonga lo hlengihlala naye endlini senzendelana ihard ifuna number kasiyabonga ku. Abo ndifumane kumfonela mas ngefoni yami. Hayi ke ngoba ndifoni bendichatha naye WhatsApp. Azange uthetha naye kanti. Hayi uthena ngathi ngikhala amatswatswa ngo. Hawu. Hayi uyacela kodwa ijani. ijani. Kasiyaba ngefoni yami. Senje bake ngidithetha naye efonini. Hayi uyathula ngo. Zawuthini? Hayi uyangiqhela kodwa mfethu. Uba usiyabonga pha. Hayi bray usiyabonga lo ngihlala naye endlini. Yeah. Lo ngihlala naye endlini imini yonke akasebenzi uhlala naye. Inamba kasiyaba. Senje bake ngidithetha naye WhatsApp wena. So ubhuti wakho or umngane wakho Siyichomi yami ndiya bray close friend futhi. Mama Ngeke ufune kahle wenza ntona? nakho Ntoni ngantoni? msendela namahathi. Yeah bizindoni. Hayi ezo hard zodwa phaka jong. Nazi ne basic ayi fruit andizazi mina ntoni zikwe meeting sezifonini. Yebo ugrapefruit phela le. Ye. Nepentshisi Uyayibona ke mama. nemvule Kuyaconsa wena. System manyalo ufuna ndiwabone efonini yakho. Ubungekho moswena. Senje bange ngonxa ngekhoyo. They replace wena. Dinto endala.
Ngizawuthini? Hayi ngiqala amatswatswa moswena. Mana Hayi bra, hayi lo uyayiqhela idyani wena. ububhizi nomngane wakhe. Hayi nguye ofake inamba yomngane. Senje bake ngoxa ngifaka ifoni yami wena uyamtexta ke ngo. Into enithetha ku WhatsApp. Nakho sisi uthi ubungekho ngifuna ukunasana leyo point mina Ubungekho. Ebengekho nyama. Wasekwenzakalani bengekho shuthi phela khonto eyenzakele mina. Ayikho into eyenzakele. Kwaze kwathi inxa ngekho ndimke nento. Ifruit Umke nento yakho uzamkana nto? Hayi bo uthena ubu desperate. Ubu desperate na? How sister should manje Hayi bo yakhokhisa wena. endlini eyodwa. Hayi lokho la nto thithayo. Uyayiqhela idyani kodwa wena mfethu. Ngeke ngizawuyenza nhlanhla ukulini. Uhambile into ebesebenzisa. Besibisebenza bakulantaba okanye ngiyazawuthini na ngizawena. Uthe ngabuza into zakho zentaba. Hayi uyayiqhela ke ngokufuna umbuzo wantoni ngamadyani wena. Wantoni ngamadyani. Yeke mina Uyayeba. ufuna ufakela imbola ke ngoku. Fulana nami. Imbola ethende wazintoni ngembola wena. Wazintoni ngembola sebenza imbola wena. Ifulana nami uzamfakela imbola. Ke ngoku usenje uba uhamba uyolala nowachuza. Azange naye ngofaka inamba yakhe efonini yami ndithini? Yabo uyangiqhela qhiya kanyoka uyangiqhela wena. Mana Yabo lo. Uhambile sentabeni mas. Ndenze njani? Bomele ndenze ukulinde. Awukwazi ulinda wena. Awukwazi ulinda yachibise ngumtshini yasebenza mina day and night. Hawu ngiqhala amasimba mfethu ayikho lekakwenzayo. Ke ngosiya lo ndhlala naye endlini zamjonga njani? Wena azakwenza benenzani? Uslipha naye. Besidla. Yabo uyangiqhela mfethu. hey mfethu angihleki njalo. Yabo bra komjongo serious njani? Ndithini? Yeah. Ndinyube. Ungakwazi ukuthi uyathanda abe ngiqhela kodwa mfethu. Mana mntako ngokubuza mina. Bra. Ukubuza. Hayi So ngiqhela amadyani mina. uzokhuluma ngazo uthe ukuthelela ngani? Yabo imbola wazi ntoni ngembola lo mntana? So ukuthela ngembola kwenze ngizabona nami uma usho njalo usho ukuthi ubalekela ukulala naye. Ngoba yena ubuye entabeni kumele uhambelela nomunye umuntu before uze kum. Kutheni ungazanga naye ke ngo? Ungazanga naye lo. Ngikunika umuntu ulala naye. Yenza njani ngikunika umuntu ulala naye? Awuyangiqhela nawe, uyangiqhela nawe. Ubuye ngifaka isichitho kula ndaba wena wazi ntoni ngesichitho? Imali. Siyangenisa isichitho pa sebenza ngesichitho pa. Yazela. Funeka ngibuze wena. Yazela. Hayibo. Mana mntakwethu. So zango reverse. Kwenzakala wena umngani kamfowethu lona into yenu iqala manje ngoba ubafo bekasahambile. Iqala ngalamini behamba. Ngalamini simgubhele yahamba iqala ngalamini. So wena ngomgubho ngobe nchurch night. Wena ngomgubho. Nithi abantu bazandabagxotha ndahamba sayolala. Uhamba naye. Ndiyamena ba. Yebo wamjona nabani wamjona nomadyana. Bendala endaweni lana amakhwenkwe. Mana baba. Yabo kuthiwa ngubendala lana amakhwenkwe kodwa liyo leyenza into nekakwenzayo. Ehlisa umoya baba. Ah ngiqhela amasimba lo bra. Umoya udla. Hayi utyisa amadyani mos. Khondoni udla mebra. Hayi khombe bra yebra. Ukuserious ngalento ubuyenza nyani like sonje ba usiya. Ngizibendlala. Udlala nidlala ngantoni? Nidlala ngantoni? Wamulala namakhwenkwe uphinde uzolala nedyana. Dlala ngempumbu. Suka uqhela idyana amasimba. Funa ntsini dlala ngempumbu. Suka izompundu siphephezela umoya ngiqhela amasimba. Yabo bra uyihle kuyahleka nawo. Into bayifuna nithi uze apho into bayifuna anithi uze apho into bayifuna ithini ke mina uze apho into bayifuna yanya ngomlomo ngombuza wosiyaba uyasazi idima sami uzaba ngichomi yakho uyasazi idima sami siphi uzanjonga njani ngiyametsebela namehlo pha yani ngiqhala amasimba nobabili mana niqhaba ninye nidibanise nonke ilonto sinibulala zinto ezinje ubulala asuka ukubhanqa ehlisa umoya mfethu ehlisa umoya. Yebo bra uyangiqhela lo mntana bra. Hey hayi le way bra. Hayi uyangiqhela wena. It's sense le way. Hayi uyangiqhela. Yabo into ujona namaZulu bra. Uyangiqhela nomngcondo zikashaka Zulu. Wafingers ne ice cream. Fana banthuka. Fana banthuka ntsini. Ithini funa ntsini wena. Funa ntsini. Jonga ufike pha ekhaya uthatha zonke izinto zakho zisheke banza kufuni wena. Yaphela phakathi kwami nawe. Ngiyathisa ngamakhwenkwe umlala namakhwenkwe niyidyana. Hayi awuniboni mfethu. Isihamba sathi sidima sakhe. Isihamba sathi sidima sakhe. Kwakulala namakhwenkwe ubuza njoma njani lakhwenkwe ba? Buza mna futhi thena wayebuza mna futhi. Buza mna futhi. Wena nepolo nek. Ushiya thina apha sibetha ngesunroof X5 open top. Suka ukhethela la namakhwenkwe yasuka. Yabona wena? Awuna live. Ufana wanthuka. Awuna live. Right. Wena mothatha la. Yebo bafethu. Ngicela nehlisa umoya, ngicela nehlisa umoya. Ngoma kathatha i-t-shirt uziqhoma nge-toilet paper emanzi cha kana live man. Fana wanqaba. Hey, Masimba.
Don't understand the guys. Yabona into le way mess ngoku. Qonda it's chaos the way. Ngicela sibuyele back to basics yabo. Ibra sekho kubuyela mva manje lo ayisayibona indaba yakhe lo. Asayibona. Hayi kana way forward. So le relationship reverse. Kodwa sister nawe bethu Fana usuthi nxa ubethe enqwazini khona endlini. Jina abuya. Same house. Ngithini engekho. Ngiyakwenza Ngisakulanda ngithini engekho. Ngicela uyabantu ejayo ngithini engekho. Ngithini bomele ngithini engekho. Kodwa ngiyachaya impilo ntiyani. Yonke into Yo hamba sathana onandawo. Kodwa sisa. Awuzenzile namona. Hayi. Ngothulela umnqwazi thima nazi ndiyasothula wena. Suka imoshaha yomuntu babe kuthiwa khona umgqomo ngende ukulahla qala sazi abazali bakho bakugcinele intoni qala amasimba fana wathi nqa fana wanthuka ngaqola fana wanthuka qola buda yabona zinto ezinje babulawa zinto ezinje nifela zona into amanyala la nwethu ngizabona ngoku yabona njalo lephayile fela lipha endlini bafethu wena zakuhoya nawe andunqina nonqinise nobayibini i10 i1 mos ukutshele mos suka nanqa keke uproud nalobo kubhanga suka proud ngombhanqa mos body count yenyuka ngathi aviator right now ukuthe mos right now ukuthe mos now ugqithe now ugqithe somqundololo right ngathi inhlamba engakhupumelanga the right so ngoqinga bana wantu ngadi right bana wantu ngadi right awuyaqhela kodwa wena mfethu mafethu wena awuyaqhela ngicela ukunderstand mina ukuthi uma sekuyimess kunje senza njani makayenza into ayenzayo ngisendaba nami qhawuka inhloko nesixhanti xa kunje ujinga uqhawuka kahle abantwana bedlala aqhawuka akho nje ezawuqhubeka xa kunje suka Eish. yona ukuqinisa no Ben and Bet nento ezinje free hands into ezinje udeserve frontal wena unje suka uzofumana imali efrontal lapha kumo wena hayi bo ngena fumana imali ngena fumana uzokwazi kwani bala phansi ufunda emoyeni uyadeserve hayi uyo type efrontal wena ngathi uthi izithende ngiqala amasimba hayi fana wanthuka hayi Ngisaya nile ihlele lapha ebra hayi man dlela nhle man unzisapha yami yabona una value mos qala amasimba hayi kuyenzekile intando yakho no way yapa by the way sure uncedile mangu 5 so grand mfethu funda isidoda akuse correct bana hayi ke bhuti yenzekile ke intando yakho nami ndihamba lethi umuntu ebeze apho hambile ushini baba ke bhuti yenzekile intando yakho into boyifuna yenzekile thank you uyahlukanisa abantu wena hayi ubukele emakhaya iyo le invasion of privacy le ingaphezulu kwamandla ami yo abeliqonda bani no zalila ke ngoku angiyazi lento angiyazi nokuthi ngiqale ukufika ngiqede kubi kodwa kumfowethu vele wathi nje akasazingeni bekade entabeni ukwenza isiko lakhe mebuya lapha ufica ibreak bethu umuntu wakhe emnqwazini sister yakhona iregrets nezenzo zayo hayi ziyakhala bafethu yabona nje friendship who do you trust if your friends are like this kodwa ke thina sithula ispansets invasion of privacy ishile if ukuthi khona into eyenzakalayo lapha ngeke ihlala ifihlekile wena uma ukuthi khona uyisolayo thina sofika bayi10 mina ngiyi1 ngiyabalanda sikabo bhayiza ngiyabaslicer sliceekile manje sliceeke relationship no interesting episode very interesting episode yophinda ihlangane futhi kuza it has been yours truly Handsome Hankie no Aramis ungayo umuntu abantu mbambolo zihambile sibuze khakoni na aka uMr Content nalwazi udaba because I'm serving you guys while it's hot ake ngithi ke njenge chef sengihambe dango means thank you bafethu so besiqede le ndaba